Živim sa kevom od 6. godine, tek posle 18. sam upoznao pola svoje rodbine, nažalost ima se malo, jer za vreme rata i inflacije nije se kralo, s neba nije palo. Socijalo naiđu dani kad je frižider empty, zar toliko vrede dokumenti? Mnogi kažu da smo ja i moji drugovi delikventi, jer nedostaju nam životni elementi. Direktan udarac realnosti, napada me bes, u stvari strah, zadržavam dah, šah, mat i danas blejmo u kraju. Neki su na početku odsluženja zatvorske kazne, svako koristi priliku da nešto mazne, brze šljake razne i odmah CZ ko padne. Moja generacija, velika halucinacija, neuspela penetracija, na svakoj žurci racija. Dokle više to, brate, nije moć prirode, kad svaki noći klubovi me cimaju i privode, tretiraju me kao kriminalca zbog